Alhamdulillah mga balanggungan sing kami hapag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala amunyan ka mo masing-masing mutupat ka mo ha mga waktu ikaw na pumutagpat pinaybayan na ikaungan niyo sa lang sila sa sing kami kalimutan mga katawtay Quran murah-murahan alam kita ni pamalihara sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta pagparakat sin Allah ta'ala in waktu sing kanyo habuman magpulang maggabi mga katawtay manghuran ating kubahagi na magkaduhay ka na waktu tabi at magkahalan na pakundihan si Masadiana ang hindi magpangadyan ang ruman ini manayong kita ni Marayaw sarta iba't sing ka-ikhlas si pangatayan amoy muhong sindahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sarta muhong pagtumbatan sa ikatuhan na pula alamin amoy sa ibadat sa bulag mumahitan ang muna ipagtutugay ako magpuyag ako ito paring kapatot ang urumulya puro palasahan amoy hindi magpapatilaon magpasambay naman at tingha Allah subhanahu wa ta'ala sarta mamulansan ikato ni bataan magpatumtong paliharan pag-aaraman supaya kita ni bataan makabatok namayan paamuin daw na pag-ibadat na kaamutod po Allah subhanahu wa ta'ala magpapuyag ako ito pa rin kapatot ang urumulya pinarwaing kala Sheikh Abdel Nasir Abdurrahman ang all time niya Abu Maat falyatafaddal siyadatu majuran mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq yujhirahu ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakabiaksahan. Iatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu ganap pangadjian amin masih kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tungod mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala.
Abo nga simpag-iman antara sin bariman usog iban bariman babay. Mga kakasin Allah subhanahu wa ta'ala, in bariman usog iban bariman babay, in waktu sindum iwan sin waktu sinadlaw, nadawhat nila ing kakuyaran deng Allah subhanahu wa ta'ala waktu yan. Sabab kalna kakuyaran nila in masugpatin parsugpatan antara sin ipon iwan sin tag-ipon. Dahil nga sabab yan, mga kakasin sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangadyan na to haruman ini, yatud na mo maun kaniyo, in pamulan sang kato taniyo. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, abat supaya in jantung taniyo, iwan sindila taniyo, iwan simpito anggaw ta baran taniyo, alawm sindum iwan sinadlaw, di mabutas daing hanikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nyanan nila, induman nila, laylun pinaimillah, bang mabut na indum, alupun nila in nikmat yan ugara kanila sintuhan. Pakayun nila in nikmat yan ugara kanila sindum, pahikakusog sin palsugpatan sin jantung nila patuhan. Pahikakusog sin dila nila maglapal, halapal kabayaan si mahasud, si mahatinggi. Damik kiyan, bat supaya di mabugto in amal nila sindum, hibal sin pito anggaw takbaran nila, di mabutas day nga kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damik kiyanin adlaw nila, laylu wa naharu fi na'imillah, indum nila napakay nila in nikmat sintuhan. Damik kiyanin adlaw nila, napakay nila hanikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. May tayad to mga anak po, sabab mabuka sila malugi. Kabukaan nila ing kalugian hantara sintuhan ibansin sila. Bukun sila mabuka kalugian hantara sintao iwan tao. In kalugian hantara sintao iwan tao, manjari tabangon. Manjari pagtabangan mga anak po. Tumagawa. Apabila kauriagpakan sing kalugian, antara mo iwan sintuhan mo, di makapagtabang. Dahil nga sabab yan, imbar iman. Indum iwan sinadlaw. Di nila tay kuranin nikmat sinallahu ta'ala. Alupun nila in nikmat sinallahu ta'ala sindum. Alupun nila in nikmat sinallahu ta'ala sinadlaw. Ampa sila
di dagpakan sin kalugian. Dahil nga sa babiyadto mga kakasisin Allah Ta'ala, kimawa sila rapi dahil nga Tuhan. Di sila kumawa rapi dahil nga tao. Sabab kal na intiap-tiap siularan manusia, magkarunahan sila rapi dahil nga Tuhan, wala doon na pagkahinila sa iyaon mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan ang kabuhi nila. Sa'adatun piddarain. Kasanyangan hiyanughara sintuhan kanila harwahulaan. Sa'adatun pid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Diaraot nila, iban piupuhong nila, in kasanyangan biyayta sintuhan dia dunya. Iban kasanyangan biyayta sin Allah Ta'ala hadlaw kana-kana. Amo yan, imbunga sim pag-iman. Iyalup sim bar-iman usog, iban bar-iman barai. Piyabidda nila, piyalabin nila, ing kabayaan sin Allah Ta'ala, hajantong nila, halapal-lapalan nila, iwan hahiwal sin pito ang gautakbaran nila, wala da sila imiwog sin dunya ini. Kaya ibukan nila sadya imbiyayta sin Tuhan. In wala na biyayta sin Tuhan, wala na sila imiwog, sabab di makaibog. In makaibog. Amin wala pakita sin mata. Janji sin mahasud si mahatinggi kanila. Dahil nga sabab yan, mga kakasisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In waktu kauhaan tag-upat ka jam, sindumiwan sinadlaw. Wala sila nakasud pakalugian. Kumagawa, in kunsi, iban sin lawang, iukab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maghfiratuhu, wa rahmatuhu, wa ridwanuh. Kaingatan nila kunsiun, iban kaingatan nila ukabun. May tayad to, piyabidda nila ing kabayaan sin Tuhan. Wala na iagad nila ing kabayaan nila. Ang kabayaan sin pangatod nila, sa wala nila na iatod. Ang kabayaan sin pangdungog nila, sa wala nila nariungog. Ang kabayaan sin higad simud nila, iban sin laum simud nila, iban sin gunggungan nila, wala nila na iagad. Ang kabayaan sin tiyan nila, sa wala nila na iagad. Wala nila man iagad imbihad turagbus. Ala kudratillahi wa hikmati. Labay hapangagad nila hakabasaran sin Tuhan. Iwan hikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakapangatu sila marayaw. Habiyayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila papaatuhan. Hisiw yan. Iblis. Hisiw ni Iblis yan. Untara sin Tuhan. Adu Allah. Wa adu wa Rasulullah. Wa adu wal mu'minin. Kuntara sin Tuhan. Kuntara sin kanabihan iwan karasulan. Iwan kuntara sin mga bariman. Nimpang asubo maguno siya yan. Al-intikam, mamauli. Aung kusog niya, way.
Aun daukon niya, aun. Dahil nga sa babian mga tuan, na may tayo iblis, iyay kato sinallahu ta'ala, iyay si mga bariman usugi bang bariman babae. Unim baita yan, paman sinallahu ta'ala, la'akudanna lahum siratakal mustaqim. Ini iblis, hapaan niya ingkatan hinang marayaw hihinangun sinbar iman ipahinang sintuhan. Bang mga sundalo, mangambus. Ambuson niya insiulakan. Ambuson niya in kamatauran. Maita, hapaan niya indan pamarayaw. Bang upamakon sundalo, mangambusan. Natuan bang ini pangambus niya, sanjata niya ra. Ang paindera mo sanjata ring Allah Ta'ala. Di na siya makapamangambus. Sabab ini pangambus niya musil. Magkasa pa siya. Imistab pa siya. Sumangal pa siya. Ang paindeng kayo mo. Nabukon hinangan si manusia. Sanjata ring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga anak po, magkagunahan na kita ni sanjata ring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab ni iblis. Mangambus. Hapaan niya ingkatan lalawayan pa ng marayaw. Na bangimano siya naglamma-lamma, bangimano siya nagpahil-pahil, bangimano siya simud pakasirik, simud pakakupur, naambus sila iblis. Tumagawa imbar iman usog, iban bar iman babae. Nagdara sila sinsan jataring Tuhan. Nagdara sila simpakukus ding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabukaan iblis. Di makatu iblis. Misan siya mangambus. Maita, parman si mahasud si mahatinggi. Inna Allah sabunal tu di mahasud si mahatinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yudafi'u anil lazina amanu. Tabangun niya yung mga bariman. Mga anak po, magkagunahan kita nyo, tatabangan pakukus dengan Tuhan. Maita, sababi ni iblis, ambuson kau. Ambusonin atay mo. Ambusonin dila mo. Ambusonin pangatod mo. Ambusonin pangdungog mo. Bang naambus na yung nasabot yadto. La tuaddi haqqallah. Di mo na karausan hitunay. Inhak sinallahu ta'ala ron kayo mo. Sarawa, mag-double time kau magtunay sinapso mo. Sinsahwat mo. Karausan mo yadto pilang kajam. Maita, yaunin palmanisibli sa pangatod mo. Yaunin palmanisibli sa pangdungog mo. Yaunin palmanisibli sa pananaman mo. Ampay bariman. Sanjata sinallahu ta'ala yaun kanila. Taniyo, mga anak po. Number 1, bang siya naambus na iblis. Di niya na karausan hitunay inhak sintuhan doon kaniya. In karausan niya hitunay di siya launon. Kaibugan sin napso niya, kaibugan sin syahwat niya, kaibugan sin tuyan niya, kaibugan sin simud niya, kaibugan sin pangatud niya, sin pangdungog niya, hikatunay niya yadto 101%. Hikaruwa.
imbar iman. Yuaddi haqqu nafsi. Hikatunay niya yung kawajiban sinbaran niya. Nabihaw na masana to ini mga anak kapo. Manamin sa dyan tao. Galaw na maling katimbadyo ko ini hapanaw ko adlaw ini. Insamin sinatay niya, bagbag. Insamin sin pituang gawta baran niya, mumalupatuhan, jagjag. Dahil nga sabab yan, lisuan na yung tao, mag-alup, iwan sintuhan niya. Sa mag-alupin tao, iwan tao, maupat ka dyan. Tuway na siya halhalan sinapdi, iapdi na tuya kulong niya. Si magna siya nag-alupin tao, iwan tao, lisag walo, pag sayo niya, lisang po tagduan na. Way pa nakapaygo, way pa nakaprikpas, way pa yung katantaan. Intarin niya umalup, pakabayaan niya. Turan niyo mga tuwan, maitayad to tiyarihan siya, wala niya kaya tunay inhaksin tuhan doon ka niya. Wala niya kaya tunay inhaksin baran niya kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Haksin napso niya, haksin syahwat niya, in kaya tunay niya, iambos siya iblis. Ilang kajam siya iambos iblis. Way pahala sin niya tud niya, way pahala sin diungog niya, way pahala sin lingkod niya. Gaman hikamulka kaniya wal iyadu billah wang syari makatawbad. Ikatu mga tuan, yuaddi haqqa ahlihi. Ikatunay niya, inhak sin family niya. Magsukot siya ni hadlaw susungon. Wala tiunay sin ama, inhak sin anak niya. Wala tiunay sin ina, inhak sin anak niya. Hak sadya sin pakayanin siya but. Taumpa, badyo. Inhak sin anak niya. Doon ka niya rin niya pagsabuton. Ini kaupat, la yuaddi hukukin nas. Di niya hikatunay inhak sin pagkahimano siya doon kaniya. Pagkahin niya bariman, di niya hikatunay. Pagkahin niya bukun bariman, manusia, di niya rin katunay. Naunin ni katunay niya, hak sin kuting. Nag-iipat po rin ni kuting. Siya electric pan, bilik niya, in kuting niya po rin ni aircon. Iwan gatas, iwan shampoo. Turan niyo mga tuhan. Dahil nga sababihan mga anak ka po. Piyabaitaan kita niyo sinallahu ta'ala imbar iman usug. Iwan bar iman babai. Wala sila naluwi hakatan waktu. Paiman sinallahu ta'ala. Wal asri innal insana lafi khus. Siyapahan sinallahu subhanahu wa ta'ala ingkatan manusia. Lugi. Insapi wala nalugi. Imanuk way nalugi. Imay ta wala nalugi insapi. Na kaya kaw nila sambil sikisapi. Impagtag bulalo. Sambil atas bud. Kadtuunin bulalo. Pagwede nga atas bud. Harap na pa hospital. Si makitlong niya kimangin parasahan ko yan. Turan niyo mga tuwan. Wala nalugi insapi. Hawak to niya. Wala nalugi manok. Hawak to niya. Kawin nalugi, sambil lungun-lungun manok, kaunun. Anli siki manok, yadtura. Anli pik-pik manok, yadtura. Sin anli niya tudyo patuhan, way. Wan, bihawon, mamikuno si Adidas. Ikaw na. Pag sa kalituan, bukong taong pembihon Adidas. Siki manok. Adidas yung pagtagsin siki manok. Bukon si kiniya. Tuan, inti kang si manok, tagapahala. Bang tagapahala inti kang si manok. Bihon mo si manok. Ingan ni Adidas. Mapahala.
inti kang sintao. Bang niya, agarun inhak sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kaniya. Aturan yung mga tuan, ayat haupu-haupu. Firman sin Allah ta'ala, wala as. Siapahan niya hakatan waktu. Nalugi manusia. Kaya ingatan Tuhan, sintawin ayat ini. Sa diungog sintay nga, wala nakakari pa jantung. Wal asri, innal insana lafi khusr. Siapahan sinallahu ta'ala ingkatan waktu. Na ingkatan waktu, kawantag 4 jam. Waktu sindum, waktu sinadlaw, waktu sinang kapitu, waktu sinang kabulan, waktu sing kabuhit niya, nalugi siya. Uy, lugi uno yan. Lugi pag Tuhan, lugi pag ibadat. Pula-pula mo lingkod mo ha masjid, uy, pa kau nagsasambayang, timagad kau sinwakto. Magdihilin Allah Ta'ala karayawan. Amo adjayin kita niyo na sing kabayaan niya, pag ubos magsambayang, irihil magtuwi. Mga tuwan, innal insana lafi khusrin. Nalugi manusia dunya, iban nalugi manusia hadlaw akhirat. Namuad to mga tuwan. Hisiwin nalugi ha dunya, hisiwin nalugi hadlaw akhirat, hisiwin naguntong ha dunya, hisiwin nagparuntungan hadlaw akhirat. Innalugi di ha dunya, yufaddiluna syahwatihim ala taatillahi wa ibadati. Piyabidda nila, in pagdul nila hanapso nila, iagad nila yung napso nila, iagad nila yung kabayaan nila, dahing sin pagtaat nila patuhan, iwang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lugi in katan waktu. Nakya na naman, way. Naglapal pa yung mga kafir na kauna. Iwan sing kafir bihaon. In kami nilang nawala na lugi. Maita kamuwala na lugi. Nahnu aksaru amwala. Hangkan kami lang nawala na lugi, kami na mataud sin dahil kaniyo. Mataud alta namu, mataud sin namu, mataud mamam namu, mataud kagugunahan namu. Yaon. Amwalan wa aulada. Mataud din pangalta namu, lupa ba? Iwan mataud kami panubo. Wa ma nahnu bimu'ajjabin. Nain kami inilaong niya. Di kami siksaun sintuhan sabab yaunin alamat dua. Kalasahan kami sintuhan. Mataud din pangalta namu, mataud din anakapu namu. Siyambag sinallahu ta'ala magsarundoon. Wa ma amwalukum wala auladukum tukarribukum ilallah. Amin biyayta niyo yan mataud siniyo alamat sing kamu marayaw. Kamu na intao pa isi. Hipagsiksa kaniyo alta niyo wang kamu. Hipagsiksa kaniyo alta niyo wang kamu rin makadakabayaan sintuhan niyo. Baran niyo bukun kami naginang kaniyo. Pagkaon niyo bukun da kamu. Pag-inom niyo bukunda kamu. Pangatod niyo bukunda kamu. Panganal niyo bukunda kamu. Sir, wayroon kanyo rin atuan kataan. Nabang amuyan indawan niyo. Ipagsiksa kanyo bang kamuri makadakabayaan sa Allah Ta'ala. Nangatuan, mga bariman usog. Iwan bariman babae. Di da malugi di hadunya, di da malugi hadlaw akhirat. Maita, yaon sila hasalakan kabayaan sintuhan. Nalugi di hadunya, nagkasusahan di hadunya, minig di nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Tiyita na sinallahu ta'ala katutan nyo. Bang natudi sulanguning kabayaan niya. Doon kita niyo manaytay, doon kita niyo timinggil. Hausulan, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tatma'innul qulub. Parman sinallahu ta'ala, pasanyangun namu in pangatayan nila. Nabiyaw tuan bukun, tiyanin pasanyang. Tuan, nayari hindi malugi. Imapuas na hindi ito malugi. Naunin nalugi yan, mataod at tawatiw-tiw sa taod-taod. Nalulugi, nasalugi, inwala pa nalugi, sung na malugi. Maita, kapilahan si ambuson iblis dumadlaw. Wayroon sanjatan niya mahugot. Wayroon kuta niya mahugot. Wayroon tumawang ka niya mahugot. Di siya matabang sintao. Di siya matabang sinisiyo-siyo. Imma na narawang da, inna allaha yudafi'u anil lazina amanu. Na, hisurin di malungi, illa allazina amanu. Number 1, amurin mga bariman. Na yung pangasubo, may tayong bariman di malungi. Liannahu yufaddiluna Allah min anfusihim. Iabidda nila ing kabayaan sintuhan da ing simbaran nila. May tatianto nila haupin waktu nila. Pagsayo mo, yadto na kawakubol. Yadto na lang na sambuod. Ang palong na yung kahal ka sim pagbayad. Tag na lang na kay man ngay bura, bihawon kawaluan ngay bunak. Tuhan, imbar iman, may ta siya dari makasud pakalugian, liannahu yufaddiluna al-akhirah, yufaddiluna at-ta'ah wal-ibadah. Tiyabidda nila ing kabayaan sintuhan. Miusmus nila ing kabayaan nila. Kakausan nila istapuning kabayaan nila sa babyaun intatabangan kanila si maha suci, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, may tatabangon sin Allah ta'ala imbar iman, di sila malugi kauhaan tagupat ka dyan. Siyapahan sin Allah ta'ala imalugi, siyapahan sin Tuhan hindi malugi, inalugi di matabang. Imbar iman, tatabangan dahil di hadunya, iwan tatabangan, sambil paadlaw ka na aula-aula na. May tayad to mga tuwan, sa babimbar iman, wala nang ibog. Kahilo ala, nawawaw singgumini, nagibog. Biutangan kita sintuhan, panyapi pangingibog, sa ay ko mangibog, simbukon kabayaan sintuhan. Kaibugi imbiyata kay mo sintuhan. Ay kau mangibog sinwala biyata kay mo sintuhan. Kita mo sadya hapatta. Kita mo sadya ha signal. Kita sadya riungog mabayta kay mo. Sagawa basaha insulat sintuhan kay mo. Inhambuk huruf. Hangpu ing karayawan. Hambuk huruf sadya. In pamulan sang kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na mga tuwan. Yadti number 1. Illallazina amanu. May taimbar iman. Di sila malugi. Waliyun min awliyaillah. Karena kakasi sila sintuhan. Karena kanungnungan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bariman usog. Iban bariman babae. Wala sila miutas dengan kabayaan sintuhan. Indila nila. Impito ang gawtabaran nila. Ingkatan yadto. Pia taaluk nila sadya pakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hikaruari malugi. Amanu wa amilu salihat. Aming mga tao
tiutuan nila ing kabayaan sintuhan, hinang marayaw. Pipian na kita niyo hinang marayaw. Pipian na kita niyo inian mangi ay ko magkadto. Imbar iman doon sa diha marayaw. Kaya ingatan na inlugal, how no iblis mga ambus. Kaya ingatan na inlugal, how no iblis hukutan kita. Mga tuan, imbar iman, hukutan niya mo na iblis. Sunugon niya mo na iblis, hari pa siya sunugon. Hukutan niya mo na iblis, hari pa siya kahukutan. Sa kalituan, aw manusia, masiblis lang na kariyan, na ko magukut ka, ako ni magukut. Hukutan ko na imbaran ko, sunugon ko na imbaran ko, waliyadzubillah. Na, hinsipati karu, imbar iman usog, imbar iman babae, amanu wa amilus salihat. Lialag nila ing kabayaan sintuan hinang marayaw, halawm sing kawhaan tagupat kajam. Ay tayad to mga tuan, how po din waktu ta? Naglalagin tao. Way laong na, naubos na laong na, yung paracetamol. Wah. Tiapok na laong na, way na mawi. Magunong ko yung paracetamol. Ubat uno yan. Ubat tandog, ubat. Nasa kalin, ubat murahon, maminyon halawang singkubol, dakula para kala yaon. O ikaw nagsadya uwan. Imbar iman nagsasadya. Uningan sinubat nila yan. Amanu wa amilus salihat. Iamalan nila inhinang kabayaan sin mahasut si mahatinggi. Maita nila iamalan. Paijun. Ang pasilarihilan sin Tuhan paruntungan. Ang pasilarihilan sin Allah Ta'ala, plaque of appreciation di hakumi. Sa kalituan, tulakon sin tao. Dihilan kaulong niya, dito ha Manila, aun plaque of appreciation, hirihil kay mo sinupis. Tuhan natutug kaya katawa. Bati kaya katawa. May ta, karihilan siya, plaque of appreciation, sin tao. Na inirihil kay mo sin Tuhan. Amanu wa amilus salihat. Piyon niya, in kabayaan sin Tuhan, hakataan waktu, dum iban sin adlaw, biwit niya na, in kabayaan niya, biwit niya na pabasura, siunog niya na, hari pa siya masunog iblis. Ini kato mga tuan, nagparuntungan, amuray nagsipat sinupatin ni, watawasyaw bilhaq. Nagpatumtum piatumtum mising kasabulalan. Labi aulah masa na to ini. Insubul iwan budyang, ini patumtum sinsubul. Kuno ba kita inalong na makapagtiyaon? Nalong sinusog, suwe nalong na maubos yung sakit COVID. Na mag-reserve na restaurant, mag-reserve na tasbun, mag-reserve na higadaga, takatantan. Subhanallah. Na-reservation mo rin ko pakubulaon da. Pida mga tuan. Watawasaw bilhaq. Magpatumtum piatumtumi sila, imma na sinhak, kasabunalan. Himinang kita sing kabayaan sin Tuhan, di na kita himinang sing kabayaan tayo niyan kabatilan. Al-khairu kulluhu min Allah. Ingkatan karayawan di mo makaya na tao. Sagawa, bang mo ihaga ding kabayaan sin Tuhan, yan narunhan ingkatan kasabunalan. Sagawa, bang kau himinang na sintupungan kabayaan mo, ayaw pari mangi in mangi da, misan im marayaw, harap na pamangi, biya na simasa na to ini, naambus nin atay na to, naambus nin baran na to, nasunog nin manunog iblis, waliyadzubillah. Na yan mga tuan.
Uni ni pagwawasiyat damikya na masanato ini. Ibadur Rahman. Ipagpatumtum, alaw mo, subay kita nubi at pag-ibadat ya Abu Bakar. Mataod sin, pagpatay niya, naubusin sin niya. Uy, may tato naubos. Di siya mabaya. Insin niya, mahinang basura. Manitayad to. Sababing pagkaon masarap, harap da pa toilet. Inbadyo masarap, harap da pa basura. Dahil nga sabi di niya kabayanin nga ito. Suko na sadya sin basura, basura. Suko na sadya sin toilet, toilet. Ang pembukol suko niya rin na siya mabaya. In suko, sin kabayaan sin Allah Ta'ala, amo na tintiunay niya. Dahil nga sababihan mga tuwan, kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ami magpun na kita niyo, hamasa na to ini, bilyo ni mga muslimin, di makaato harayaw sin pag-iman ni Abu Bakar. Mabuka iblis, mangambus ka niya. Main ka ni sa isa niya ra. Mayta, wala nabugtuin atay niya pakabayaan sin Tuhan. Wala nabugtuin napso niya pakabayaan sin Tuhan. In napso niya kabayaan niya, iutod niya na magtuwi. Na, timbangunin iman ni Abu Bakar. Iman sin umat ini, isa-isa niya. Mabarayaw, mapahala, sarayaw-rayaw, insukuhi Abu Bakar. Mayta, sabab, wala siya na ambo si iblis. Sabab yari siya nakalamod, wala naluki. Turang niyo mga tuwan. Hipagwawasihat. Hipagpatutumtum. Sin ama paanak. Sin guru pamurid. Sin nakura, sin bagay, pabagay. Uno yan. Asidku billah. In subay tuod kita niyo. Manghimun na kung sin kabayaan sin Tuhan. Subay tuod pagkahakaran na tuwing kabayaan sin Tuhan. Imbar iman usog. Iwan simbar iman babae. Kauhaan tagupat kajam. Wala kiyahilangan. Miurul sila. Kan Abu Bakar. Way sila nang himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Watawasaw bilhaq. Ingkay napusan. Di dagpakan sing kalugian. Watawasaw bisab. Magpatumtum, piatumtumi. Mag-advise. Sin kasabar, aula na hamasa na to ini. Magkagunahanin ama, kasabar patuhan. Magkagunahanin anak, kasabar patuhan. Magkagunahanin anak, kasabar anak. Magkagunahanin anak, kasabar anak maas niya. Magkagunahanin nakura, kasabar raayat. Magkagunahanin raayat, kasabar nakura. Nauno yan mga tuwang. Tuing kasabar. Sabali inda akan kay mo sintuhan. Tatasi inda akan kay mo sintuhan. Ay ikaw magsumlot. Damik kiyan. Sabali. In uno-uno na piaratong kay mo sintuhan. Iniyan tatandasan. Hikatu sabali inliangan kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na insipat na sabot upat yaddo. Wala sila nalugi da hindi adunya. Iwan wala da sila nalugi hadlaw kana. Amo yan imbunga sin iman simbang sa usog. Iwan bang sa babae. Natubtob na rito mga anak kapo na mo. Mura-murahan. Bang mayan kita niyo magunay-unay. Hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mumusun na to inyawalihan na to. Hapag mumus kabayaan sin Tuhan. Mumusun na to in jasad na to hapag mumus kabayaan sinallahu ta'ala. Sabab yari na kita niyo hamasa haulihan. Yari na imbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In subay kita niyo tuod. Di pabutasun ding hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nas'alallaha subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad. وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.